Nilha pha mas pen phat pha piu pathin thangwan men lang ji don but na video ai bol lo di ka ti hai tan hinla iso pi pau hi ho che to kilowin ngol thu ai ta bowe video nga lang ki siam hi tan hi cha cho satan hi ima a hi lo dan pathina dinga pat bible ayong izat ve ki pansa pathinin satan hi vantilan hin pathinin sop to lian ne bowe pathina do ma sanga yong cho hi chu izat ve na sen bible ayong i khol do i sei do hin thu ki sei hoyong hi a he koi le le ama hin gmfdi hi view hall na ani ai tai account nong khoi vet nai le ki chi sat jing he en la di chi kum hei ki ka le chi kum tha ki ka he video tam tan sem kin mingol hoi ki hopi le jong mingol to 11 la ki bang he ki ti a hin ita he I koi kit le ma yong ong ki chom che kit ki gon tu chung long hi limsa lo di ka ti le ong wal jap ki ta ne le tham khat hil che na nei ki do te chule ichi bible app kan za ji hi thado alima ko thado bible ki ti hin ichi hi KJV King James version akona ei pawa ki translate hi na King James version ei pawa ki sunma sanu ya King James version avet to na dinga ki koin hi chi bible app hi iman kaman na hin aje chu English bible to tham khat ivet ka lo wai le ei pawa bible abang ka hwa ki le dan na di ji ta pon ipi le tu chunga hi pups an ho no ho elo le video an sim hi thamkhat ga veo tin ga hilchin ki no te che ki thol le pa he zo se hat pa imulhem pa ai mulhem ho ki tho thong na khang thei poi ti ho thoi ta na to he video nga lang ki sema satan chu I macha hi lodan pathinin bible lang pathinin lagaw bo man cha da bona ki sei pe ma tu chan gya hi satan chu pathin to ki vop min na ko da iti ki vop thei dong pathin chu sim pa chu la pathin chu hat chung nung chu me satan chu van dil bo chu la he chi to ki to in pan ki taw te le pu pau pso ki dialogue in je me ngai tu mo to abui mo mong ta nga ngai ti bi pathinin mai nga ki ho pi masat pente wangam kuta api masat pente pathinin gal zona direct api masat pente chumal te mi me so ka sei nom pen chu hi chi lyrics hi pups elo le munda ichi gmf dia ya testimony hung ki sei hwa ko na min pathinin iki thopi nau tia ki pa ta min lopi ta sei le anang ho ma adem ho ma man to nup na nan si mo bu cho lyrics hong khu vetango hita chu mi testimony to nup na ki se ki bola ei pathin hello khat hi le lung han na ki jep to na sang ta lung di ta chu me ei wanga pups alung nieng dan chu a ki neo sa dan chu hi cho zo si cho khop khom ki na pathin na to ma hi ja chu la sim chu la hi chu hui lai ta na lung han piam anong ho si ma adem ho si ma chu me chi lyrics ho chu ki chol to hepa ps sa jong na nam pi na puimang hagawa jong na nam pi nan puimang wa de ngai ta ki chol ta nom chan na tu se ho pi hi lucifer ki choi sang na thomo mong ta oi proverb bung som le gup chang som le get nan man tha ding kun le kilit sana hung jin ki pal lu ding kun le hagaw hoi thona hung ji ele proverb bung som lo gop chang som le get ama se dana he pu ps kilit sa he ji bible an sim dana chu na bible a chu imu so ke diu hin ga sim po te proverb bung som lo gop chang som le get chun man tha na ma sanga kilit sa na achin chule lu na ding masanga hoi thona achin hi ama se dana hi pu ps kilit jong kilit sa hoi tho yong a bol na ele mi kilit sa chu banga alang khana nam pilam kai cho kilit sa thei mong chu me ei banga hi chi mi kilit sa pa chun deal su a taw na amana nam pi dinga ei lowai le kineu sa ta mi pi ho lai ta hung ki khoma pathin wa choi la sa pathin anga kineu sa chu hi chu hui lai ta chu kilit sa na tiam ele nang ima hello pa nam lam kai lin pin khat chu na zon ka ma iti sei dam lam kai pa sanga lin zo ki gel pa chu akui pen hi kilit sa idam nang ma zo chu na kilit sa zo lom lam kai sanga pu pia chu zading dol ta cho pathen tu se ya na ki gel hi det ma ji cho aje chu na pathen tu se hong kui ma na ngai nom lo pia hang pin gi se na tu a khona channel la ko ivet le gmfdi nan dembo le views na nei zo na pathen tu sei khu koi ma chana vet lo bi cho na support ro hon jang pathen tu na sei ja na support lo bi cho trash talk le zum mo sei dinga na support no bu chu me amo la gmfdi an se le mi ching hiu cho om ho khu gmfdi thu an se le bible dung ju ya ki se le za cha jiu chu nang za cha hello chu a trash talk le na thu sei ho hi pathen thu se na gi le ka dat ma cho ele thila ho ta ho ko magachin lang hi thi to gmfdi na ho na bang hon ga ho tang
มันที่เราคุณกับจีนลังอีจีที่เราโหที่เราโน้โหกับที่ตังอีพีนั้นโหลดิเวมอปะทินลากาวมังไทยมัดนัดดิงอปะทินทูฮีกอสเปลกีปานาทุไปขิลหังซะนังลากาวมังไทยมัดดิงฮิลาวะนังทุเซหอยลากาวมันไทยปุ่นสาดิงบ่โจฮิจุกีเฮตงโอตัวปูพีเอสนันกะไตโมกิดอลังขณะปูพีเอสดินมุนินนังดิงินหลังนะปูพีเอสคุมิลหามขัดหินตินฮิติจุนนะหินเดมเล่อามาสปีนาอันเซนิลฮาจุนนักจุดลุดจัลดิงไงดำทุ่มนะบ่ฮิตฮีเวตานังจันดานฮีกิเวตเล่น่าจามอนน่าดิสซิปลินในโลดานฮีกิเวตเล่เกนจงนาทาสาดิงสุมจงลักเกจะทำขนาดดีมานดิงจนเล่บอลกิมเทจันนาบอลกิมดีจ้ะบางปูพีเอสมิกิเนียวสาปะเทนเฮอีจะอาจุยตาจุนนาเดมเทจุเมปะเทนเฮเราฮิเลฮิตาลัมไกลินขจุยตาจุนนาเดมเทดีในสามอลังขันอามันปะเทนเฮจะตู้จันแกน้ำปีโกงอันตอลฮิลาอามาจะอาฮีหัวน้ำสิไปอีจัดตีบลขนาดโตเทลงอะเครดิตอีเสียเลยขัดใจของนับพะเราจ้ะตัวฮีนั่งอินนั่นเดย์นั่งดิสซิปลินเราขันดันจวนดันอีมาจ่าเฮเรานู่นเลยป้าฮิลโลนักกิติละเมลซิจะมินตินนะวันนั้นจันดานฮีสุยตาโจฮิจุนฮิดันดานันน้ำลำไก่ขัดสุยตาจุนันฮิลนะไบเบิลจังซิมจงนั่งนั่นเลี้ยกอบโจกลิดซานานาดิมตาฮิเมหอยทอซานานาดิมตาฮิเมนักขี้วาดิงตาฮิเมก็ใช่ตันสิจิสตันนาโตนโฮเทมปีโฮดอยเลยไอจังไงเลยมีบุมาฮิจงคนเฮ็ดดีโจตุยบงไงจุเมนเฮ็ดจุเมอะโมก็มาคนกะจินังโวทีละโนกะติโออีปินองเตียมนักกิจจัดยานาจิโลโจอะปะเทนในโลจูอะปะเทนมินปันจงเลยจนอามินไม่เมนวิวส์ฮอลนั่นดิ่งปะเทนมินปันจงเลยจนอะตาตีพัดเลยปะเททีลานักกิจจัดยาโจจนบอลงำโลจุเม GMFDI อะฮีไงลุนากิโตปะเทนินนาโตเนเฮ็ดยาปะเทนินไงลุนาเนนเฮ็ดยานาเดย์นะเสยเทจุเมอาทิลานาโตตาขัดเลยจุเซงามฮีเวตจุนอตัวไอเวทเลอันนังปะเทนเฮละฮิโลนะปะเทนทุเซหอจงคุยมันนังไอปีนอมโลกิมูจตัวไอเลซ่าทุซิมนะเสนายงโหนะวิวส์โหกิเวตตงโอคุยมาจานะเวทโลปีย GMFDI CRT nan ti popole asanga som ni som thuma view sumjia pathin thu nan sei popole sang khat sang ni bo ji kun na ki het long koi ma chan pathin bia na gel lo pi chume to azum mo sei dinga bo min nan dei sa bo chume adi dai cho yong chu GMFDI dem hongen changi kit na lai mi khat bo na pon bo cho so pi pa ele masanga yong chu kana sei ji ta na bible chang hi za chu na ki sei pia bible ko na ka pan sat cho bible lo hi lo chume atua yong hi bible chang nan tam ta nan pizza anang mama na hili za nang jin mi zo na ga hil kit hi cho chu in vet diu he chule to apu ps chung chang hi nam tung do ding jong pathin gal zo sa ding jong pathin diabol chun ichi ki ka chi ma cha nei lo pi diabol chun isu boy ki go de ba pathin ei langa panale diabol chun ni ma cha bol thei beta diabol thani na sang chun pathin thani na zo chu ta san tang pu ps chu pathin ko ma taw nang diabol tha nei ta na gel ja na dop sang za pu ps sun hi sui lo cho diabol ho chu pathin no ya om he ti pathin cha ka hi le diabol chu ni ma chai lo thei pon te ti hi chana chu ta san na ki hi hon chu me hi chi thu i sei le masanga yong kana don lo hin na dr hegin chung chang om je dr hegin in kref ho chunga ki pa thu ase na evening a ki pa thu ase am ti le kref lam kai hon dr hegin a request bolna chu anu mon support no cho holam kai ho ga chiwin lang ga khol chi no win hilaya thu khu holam kai ho mopo nang ho mopo ne lagao thuai nang ho mopo ne hijen ga khol chi non tia ho ana seo le hi chu dr pun akipa pi le hi chu nang gamtin sein anan nei kit amomo dr hegin to ne ki te ka le di ima chan jong pha hi be ta chun hitin sei leng ne he the pen na dinga chu cha hin nei le chun dr pu ta bang kho a hi ding na de di chu ipiding am nan sei ping o high iq mehna intelligence quotient high iq ho khoni pia boljam thil khat an sim do ai le huila ko na hum ham iti ham ti a khol chin te cho hoi ta khol zo wana hisu abona het chit phale thuan sei ji cho topic khat a se le asung alu che la gil che la ha he che ele hi cha hin first john bungli chang khan apa sa chang thum hu isimai ngai te ho nang hon lhagau ta pau ta san hi un a hin ama ho chu pathena kon a hi lo he to na dingin lhagau ho chu khol to in patep jiwin aji chu vanoi le se chunga them gaw hem tam ta aso do ta na hi chang nya chun veute hi cha hi nang hon pathin lagaw chu ne he dingwa hi jesu christa chu ta sa hung a hi ti zano mal hagaw chu pathina kon hi chule jesu chu ta sa hung a hi ti zanom lo zo si chu pathina kon hi lo hi chu hung ding ati a hi tia naza saw christa dol hagaw a hi chule tua zong hi vanoya o ma hi tai hi chu isimai le hi cha hi english pa chu isia le NIV हुआ को टेस्ट द स्पिरिट किती है ना टेस्ट किती है वर्ड अलेन दान ही तेगा खना डॉक्टर को मखुना की बेत साता है ओ मीटिंग डॉक्टर क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर को मा
nang na vet na direct an oi na heti hi beta hoi ta na do di na symptom son na do di chapa na vet ding na mit ho na mit ha ho oi ho atham le le ding hi zo phale chun decision an la be diu chu doctor ko man na galut pa ya na ve na e nang hi chi na he ta lo nan pi o khoi cho khu doctor di lo ta cho test bol ma sa lo na hi chi ta bang chu tu anang condition le doctor pu condition hi doctor pu hin amo ta san hi lo cho le khang tam ta na sim chu me hi chi hoi the ham tia ata sa ta amuna hunga ang khola tua yong aman asim aseji pen go territorial spirits and world evangelization kiti lekha ko ahamin pha ji cho chaklo ya ko na a biblical historical and mythological critique of strategic level spiritual warfare kiti hichi ko haita sim lekha lin chata ho asim chai zo wa hichi zo ang lekha tam ta asim zo wa hichi theitil he ti zo wa cho ta san cho nang banga youtube masanga kitunga adei chabep khat ziep la a bible thu la hello a bible sim ke hetia bible sunga hola hello hichi chu nalungel bona sei chu hi chu doctor to idina kite ka nai ki rong ki banglo dem hin nang dem ding ei poi doctor pu chu ka sei he hita chu cha hin ne lang hi le chun nang ta bang din de hi be nang ta bang hung ping zo le i ma cha hi be ta ai ki hong sana head gil na khat an kholte an khola doctor pu banga hong mai le nang boy lo nain ko te na nu na pa te ho lo dang dang hon an ki pa pi diu chu hi chu he chule evangelist thanglen se ong nan se chu video lu ei ta na sei lo ding kan ti nei wanga ki se nga le chong tham got ga jaw sau te hi chi ga ngai te na thu se hi ya su ke tau sana thanglen se mi chau na chu koi ta bang adem jing ho satan na to na hi thila na to na hi ya sei jing ho chun hong min lang 25 nya thila pung ki phun hi pathi na hi rong phat chen bin atia hi chila dei sa di sa chu so neu nei in ti so na very good thanglen nang ma hin thila he na ti ja he evangelist point bible dung zo ya sei zui te chun thila ho hi iti an no do am hi chi dung zu ya cho sei he hi chi video nga la nga nang thila no do ding da no ka sei tan bible dung zu in chin ka ti hi chi ga veo te mark bung adang jong tam ta min mark bung som gop som le se gi ga simo te chule ata san te chu mel chi na hi cheng hin azui pe ding wa hi ke ma mina thila no do dingo pau tha a pau ding wa hi ke ma mina thila no do dingo na ele tua nang in nan se huilanga ko na ichu in sim diwen huilanga ko na nan kila dom ke pon na he chi bible hi chlaya bo hilo adanga yong ho sei zui ho pathin in thane na iti pial hagao thengin iti thane na pia sei zui hon iti thila no do ham hi chi dungzu ya chu evangelist pun jong hungin lang thila hung no do na ti bo e hi cha chu order elo le ma cham poi bible dungzu ya se nge pathin thun a sei wan ho ding na bible hin sem doi ga veo te ga ma te ti le ka chi lo ding pa chin thun chi wen ti le ka chi lo chu thua ke wa ya chu hi chi thua chun nang in jong lấy tu ra là chỉ là bùi bát thi đấy, hy vọng cái bát thi tao quên bát chân thằng nắng cầu ngày lâu bẹ không điều cho. Sau khi tiếp bung xóm sẽ ghi na beria mi ti ông đàn quân hè na thằng linh sẽ cả tu sẽ na ngày đinh cả tạ sinh in na skip lâu bẹ na ngày đi cho. Giang xóm là cái gì mai lệ, amo chú thế số lên cam yo sang in apazovin, lung tiếp bạ tan thua sang on, hi chú hina ham hina lâu ham tin bát thi thua a hol tu gì về thì cho. bát thi le khabua hol gì về ele hi chi zo phat le nangin nan sei ding hi pathin le khabu me lom in hol diu hin na ven pathin le khabu hola na theologian bo hilo pastor bo hilo reverend bo hilo bureaucrat hin lang diplomat si jong le mi tam tan bible a hola amun ta hung khol chila akito eta zui he mi khalani bo ka ti ta poi mi aza sang a sim de ta a holo he hol in kimuding he kiti zula bible la anang hol lo bia youtube punga na kituna na lunggel gel bona se ya mi thulam leng ho pona la le lia thila sa te ding na ti cho aje chu masanga video nga langa kana sei chu nangin ki head in lang hi chi hi bible dung ju chi pil chu na sei ding lo ta cho a hol ho khat ma ma na ata san lo pathini thin ki phong the phon te ta ai wanga ma chu en ngola tawa hi chi thu phoni ata hidam adema na pang he pathini tin ki phongte ponde ta ma sanga ata hidam ta ana taw zo lai ta hi chi bible jang hi ki pi he ex bunga chang som thum le ko ga simote a hi wangin pathena ko na hi le sumang zo povinate azole pathen ki do pi hi kha ge run na te ati he chi hi gamaliel pharisee pain sanhedrin ho na ho na he sol cha ho ana su gen thei lai ta wa cho sau cha ho chunga thu tan na ne ki got lai ta wa cho jing theyun ta na sei pi he
hi chana chu min tawa adoa hi chu a chu an ta san cho anang tu ta san nom lo ta na ta san theina dinga na thu sei na het chit lo hin ta na het chit na dinga thu chu za na gi sei pi sat bible a pathinin lagau phalo lagau gilo aza na ho man cha no pathin lagau gilo sa chung na ho jong abona na gi sei pi satan le pathin chu ki banga hi ai le job le khabua chu satan chu pathin thu nung hi be be ta job chu na to kha lo the chu satan ga cha job chu ga tha pai di bu chu pathin thu anal pe thelo chu satan in jong ima cha hi lo dan chu job le khabwa ki he jing chu aphalo pa chu ewa mi hi mal hep la chu mi him khun satan langa pan le pathini ni ma lo kit lo free will ja na deil han ja pathinin mi himin ama hi dei pathin jo chu deil han kil han na ti bu chu hi chi bo chu chu i khamo satan in adei de bola pathinin khoe phalowa mo vet wedding chu hi thelo chu anang in satan le sa le satan chu lin che che di chu me satan le sa ai tang pathin le sa tang izat be ka sei dam nangin hol na dinga mulowa hi sa te te ding satan hi sa te te ya youtube ma views hol na dinga bo na bol ja chu adi longen chang na mo adi ho chu po na ki sel gam ta chu aba na na sei ga ve te ole in to ha ma le sim khulam kan chau de pha de ke chan ngai na thu thu no hi na bol jam thei ham na bol jam thei lo ham ti va la na dinga hi roban hi 7 day event teacher soin pi do men lang kyon hani kanum pi di we aban ta le thangling sei hi KBCO in na headquarter wa umpi bin lang hani sung umpi do chi khulam hi ECA 10 na kolu dingo ECA head office a headquarter a hani nom pi do na po do sa lo ding thangling se yong po do sa lo ding robba yong 7 day 20 sa po do sa lo ni hi chola cho chang tum hi I khan za dingo hani sumi bat ding alhang pia chu hani chu am ho chu house arrest bowling tina he ele azowa na bible sim chu ga sim kin ote sol cha bung som na sege chang som na khat chun am ho chun thessalonica mi ho sang chun a phazowin lungki pa ta in thu chu asangun hi chu hinam hi lo ham ti het na ding in nisi in pathin le khabua a hol jiwe tu ana thu se ho chu pathin le khabua na mu mong hinam thilawop ho chu hani ta bang house arrest bowling ne na muai le nin het so huila ko na nan mu ham ka het nom wale kyong na thu se hi bible ko na hitalo cho huila kon bible in hista banga hina warning jong in pi khao cho na kan sei pi tam warning pi nau cho hin sim do thoing o Colossians bung ni chang gi chuga simote ching thejun achuti lowa hi le khatowin Krista thua tabang hilovin mi hem thu go chin le vanoi le sit le kha jem bul hoa ko na chi gut le kha thim na le dohal ha na mo thua na susige nun te English in ga seming o beware lest any man spoils you through philosophy and vain deceit after the tradition of men after the rudiments of the world and not after Christ tu ana thu sei chu bible a hani koi ding ju bible a ka mu do kha lo chula pa ka isu christian ana bol ham sei ju ana bol ham a bible a lo kha chu nang man mi him dan khat nan si manan bol chu tu a chu hilaya Colosia bungni changji na chi sim do tau chula atua nangin bible ko na khulanga sol cha bung som la sige chang som la khana yong chu bible ko na kitin bible ko na hani chu nan mu doi na mu dol ham la ke pon e wanga Colosia bungni changji chun hoita na hilin chule bung ko ma pa sa chu nan simai le I ti na lindam jong a sei pi cho na amo hoita na hil chin cho hi cho hi na ki mu do lo hi bible na sim momong nam dat ma ji cho anang bible na sim jong hi mi dinga na sim ja hi boy hin masanga chon kana sein mi dingin bible sim hi in lang nang ma dingin kisimo nang hi ivet vet le na ki chi sa wala na ki let sa wala thim pin a ching pin tabana ki gel ta ja hi bible jong hi mi dinga bo na sima nang ma dinga na kisim ta lo cho lungsi rom ta nei pu chu me so pi pa henge aban ga ve ki taw te o evangelist nu hi ipian an ho ki tam jinglo na sei do te sun chu satan chu pat thila chu pathi ne mang cha thi anom ngam mang cha thi thilan thu ta yang hong se ki tu po wa mi lem chu hoi la ya chu ninu nunga se diabolin mitching te ai lep la ding na po gim nei ta po ding la chu et mi na vian zo nang le nang et ni ki vian ni hi ta bang bet mi hem chu dia hichi ninunung thu hiba naki cha na hi thildang hinamu thei ta lo cho na ninunung thu chu a problem chu
thil khat in a tackle ding teng le a problem kho ha boy solution zo zo bui pi tongo a solution I pi ham bible in vet diwe o nang hin ninunung na ti ja hi miracle zo siong hi satan boldinga na koi do cho ele nang sedan ga laute event nu hin doi aza ele wa le thila bi buma bola gmf dia na ki tong ho hi asu thip na dinga nang zo ha tawa na taw cho e wanga na taw wanga thip mala a khang to che cho pathin nang ta manga hi mi tam ta hobung tam ta izat ham phat taw wai ma taw na ki sang lo cho hi cho hi ta ai le ayo wa sol cha bunga chang som thum le ko chu hung lut chat long hi chu na ki gel di chu me chu le ninunung hi ki chat ding hi lo cho pathin na hung ding thu a sei za na pathin zo chu ta san tongo pa kai jesu krista a sei zui ho ipia anawai ham hi chu he tongo Matthew bung som ni li chang som la thuma pa sa som le li chan ga simote alhang pia hi chi Matthew bung som ni le li hi tua end times ho I cho a cho hin na som la thum le som le li hi ga simote som la thum a hin la a khon ni ga ya tho hlum ke ya pang det pa bo chu hu hinga ding a hi chule nam tin zo sin het sa na dinga hi chi gam sung thu pa hi van noi le si pum pia ki hil hang ding a hi chu ta le ki chai ding bo wa hi Hechi ki pana thupa ge ti English ai tai gi say and this gospel of the kingdom shall be preached all the world for a witness unto all nations and then shall the end come a solution ji chu cho a khon na chan ge ding dat pa kai jesu christa ta sana ding dat ki ti cho anang in tu a thil miracle bol ho hi pa kai jesu ta san lo ho pa kai jesu a sei jui hoi piana vai ha ta san ning ho cho na thil bol thina na pi lagaw thinga ko na thil bol thina chula atu anang end time bo chuna boipia thil kidang boljo si anti christ he adu adana tia thil kidang boljo si onju satana ko na ne tele huilanga ko na hi tadi pathinin no man cha tam ta cho hi chi laila a chu tu a hi naki chat na lo dinga som le thum le som le li cho hi chi ding chun diabol chu dom sang le chun na pathin chu he hi be ta chun diabol chu dop sang di lo cho nang banga chu diabol ni cho bolte khu che bolte ti hi tang pathinin ni pia bolte mi chu hol tango pathin ma sat sa tang tu a bible changa chu namu ta chu la som la thum le som la lia cho a khon ni ga ya tho hlum ke ya pangdet ipia na pandat dam pa kai jesu kristana ta san na chu na pandat di chu la atua gmf dia ong hi diabol le lucifer a ki pangdat na nei sa ham pa kai bible hat chung pathin mina ki pang hi me hi chu hen lang na Matthew bung som ni le li som li le nga pa sa som nga le khat chu ga simpo pu thuma kai chun so kita lo ti he a hi le apakain aphat phat cha a chandingo an hopi ding a insunga zosie chunga a pi puwa a pansa so ta san ta chingta koiham echi master le disciple ki ka thu ki sim he to lakhana nang jong bible nan simai le nan he ding he na parable ho he apakai pa ta sana ding dat ki so ta san ta chingta koiham so ta san ta chingta ti apa thin pa lunglam he pa na apa thin pa choi sang apa thin pa miel ma pa choi sang ki ti lo cho ichi bo se angsun na he jing ding he somni le lia a chen langa ki sei he chi a solution I bui piu he tu he a problem choi poi na pathin jo chu ta san le chun diabol thani na chi I ma cha hi lo nan he di cho tu a gmf dia evangelist eng pathin na ta san cho diabol hi a chu pha pathin mit pa kai su krista mina a hal hon bo cho hi chu ki he ro te hi chu ayo masanga pa sang cho ni ki sei he chule na bui pi pen hi Matthew somni le li a tu a antichrist thu hil hem messiah hem ki thio khu chona ne he ding kha chu simple ta ka se he messiah hem ho chun bible a pathin chu dom sang hi be ta am hole am ho pathin ka he messiah ka he ti am hole am ho ki dam sang diu chu hi sta bang ho chu ke ka he ti ho na kin ka bole he ti ho am ho ta bang chu pathin ni na yo phale ka he poyan ti ding ho chu bible a pathin choi sang chu ipring a pathin ki pa da dam ka ti chu a satanin a choi sang lo satanin ata a sei chula thila chun pathina ki cha na thu sei chula bible ang ki mu chula gmf dia hi kuima ki pathin sa lo kuima ki messiah sa lo bible a pathin jo khu a choi sang jingo bible a pathin jo khu ata san jingo pathinin hi chi bol a bol thei di ha tiwe hi chu he igi hi no chule nang buina hina lhagao phalo khat akim ana lhagao phalo pa in chi ana to ding ho amhon an ki phon do pa le pathin lhagao thing thu phon khu hi chi ka confuse na chi cho confuse hi tang ka sei cho satan ho chun lhagao thing thu phon khu a bol thelo piu ai wang a to ding ho chan ki sei ji cho gal ding thu ho adang dang ho chu satan na to ho cho hi chong ki phon ji bu chu me hi chi ding hin john bung som le li chang som ni le gop ga simote simpan taute a hin la pan
kamina a hin solding hamon sa lhagau thing chun imazau si na hil so ke dingu chule naza wa kathu sei chengsi hi nagel do sa ding wa hi kathu sei chengsi pakai jesu christian athu sei chengsi chu nagel do sa ding wa ti chol lhagau thing chun gmfd ya lhagau thing thu pona hi chi pakai jesu christa thu sei ho chi ile gel do sa ji u cho alo pi dan chu hi chu to na nei the hi lo cho nangin gamtin to na kan be wa nga he ai te thu pona hung ila hung ngai jin ki ti chu me he chi lhagau thing thu sei lhagau thing ki phon na cho acho ma hin to lhagau gi lo ba to galom ding e thu hi cho khon pa kai jesu thua sei lo cho ai wanga pathin a ki chat nau thua sei chu me bible ang hu ki sei khula pathin a ki chat nau thua sia a bowling ho ong ki phon ji cho na pathin pau na lungsi no hi chi kan ball good hin ai wanga ka ball zo ta poi hi chu khu iti dana hi ste ni khona confuse am sei zui ho thua jong lhagau phalo wan nu ngo he na ayo phala bible chang chin sim do di he o henge aban ga angai kin ote pina seam tu ni na ki ven dan jong hi meta san thi bana ga ki ven ki na lipstick to na coat to na i to tu pun mung som na sigi na no ti min thang nu to na sahim san thi a ki som lu sigi nu ho nei ki sigi ki som ne ni ki to na sedan ne he thim na ne vet na mi ki van ho po hi ta jo se nang in sangkhol san na niam sangkhol ho ki bon sangkhol san angai sange ti kin no ka ngai sangin na ele nang hung ki won le chu na seidan to nang zo na kilop di bu hi o na thu za dan ho le na thil se ho hi to na se ho chu nang zo na kilop de bu we so bi pa hinge hi chi video khan ayong chu ain sa do hon na posin business abola gal ka hi chi khu chi atun do tin khana chun nang se he kui sem la ke tapon gal masanga chun sumjong na dong le tin na gmfdi hi inaugurate hi masang kana se in 2014 ani ki bolai tai o 2024 hi akum som hung hi nai tai kum som a hi zawa chu in hung ki sado hi che ki sa lang chu lang khan in ha seileng na gel hil pe ding hena hi chi ina sa do ma sang chun a foundation tham khat ga beote ahong ki patti la hi sponsor nei lo be a tu ge ang sponsor nei lo he o monthly ana continue basis a mi thila hin piding hi sponsor nei lo be a mit cho el bai a khop khom le ana kui ma chan a theinom lo nu pa ho ki sana mu nom lo pi cho hi cho chu pathin mina khop khoma pathin thua hila ba choi la sa pathin thua ki ho cho hi cho na pum gel do lo danam kum som masang 2014 hi chi masang ayang chu adang hong ana boi pi tho cho bible khat ga chi mote matthew bung som la gup chang som ni la lia pat som ni la nga chan o som ni la li chu phat in jesu na sei zui te za koi hile kanung ei zui no ma chu ama ki ngai tom hen chule athing pel ki put hen lang kanung hin zui hen som ni la nga ize inam itile koi hile a hin na hu hing no ma chun a chan ding a hi ama wang koi hile keima zala a hinna chana chu akimuding a hi ibding ai bible kan chang kan simam kan sei de army sunga chuna evangelist no khat aloi pa he army a hinna army sunga hi talent thi sang ta praise ki bol so talent nei ho mi na hi cha hi naloi ho army ho ani ki do in lang na army ho sipai pang ho awa ki tikhat beta AWWA Army Women Welfare Association hicha instructor ho hi zana sangta changkin o cho instructor lin ho ko aji cho mo ko skill ta cho skill based na to a human resource ta cho mo ko instructor a pang ho hi permanent an lai le na loyong ki piji he a loyong an ne yo chule am ho chu side income jong ta ma tam he te ka khana project khale nia bol piwa chi officer pa cho ki pa le ichu aji cho battalion a chi he na hi chu ho cho ki pa le sai khulang pe ge ji he amo he battalion ayong prize jong ki sandi prize bo cho suma jong in cash and kan hi jeng na thil jong api deu ai kong le heng gi chu army sunga kim ja chu ki he cho hi chi hi kin ka zo ka sei na hi sa le awa award amu na ho ngom na battalion a akidop sang na itiam memento elo le itiam prize ki pyo ngom na lai approve ding in oi cho hi chu he ama in loyong an ne ajipa lo bo hilwa hi chi loyong chone am ho chu officer sanga bangka le hun priority ki pizo ji cho side income jong tam ji na battalion khana project khale ni sim khulang pe mu ji chu hi chu ho zo si chu a hin dal ha thagao mang thai adi amit cho el bai ho koi mana bui pi nom lo ho ahung bui pi cho zero hung hi chu me matthew ayo ip isimo chu yel do kina ele inse kininge foreign aid sponsor lo ha na gim legen thei tho puma hi kum som lang hian bui pi cho gmfdi mina
khut zonga do lo pi cho namu kha elo GMFDI hi chi masanga hi gal masanga hi GMFDI nan za kham elo ai la GMFDI ho na gar ya ong ki tol wa GMFDI minin donation drive the fund drive bol on het kham net khale nin sei pio sum GMFDI mina sum ki thum na kin jong evangelist nu ko ma ka ching ting ipding ai chena na bol ham ga tinge ka het khalo chula kin jong adang ho chong ji nai na orphan dang ho cho sponsor jong ane win in la chi drive hong cho bol ji na we ele hi chi ta banga chu drive jong bol khalo ele wa le sponsor jong nei lo chu ip kui asuna hai tai ding hamo pathin hi lo pathin ata sana kal song sing chulama alang khan hi tin ki seile anang tabangin jong hoi tain hung he chin le chun nan gi thopi di bu cho na ki thopi nom di bu chu me hi chan ya ki ta pang sponsor ma cha nei lo gen thei chaga koi mana vet nom lo ho am ti dipukim sel hi jong le pakit hi chi mi cho el bai ho awa hi chi banga chu kum som zo wa ana to hi min an he na nam piu na di dia gala an he no wa hi chu chun an ki thopi chu la hi chu ibdinga na chu ti ma ong anang in jong bol tong o business he na ti le tu apa san mi cho el bai khat le ni be wain lang kum nga kum gop zo le vetang min i chana nan ki thopiam hi chi chana chu panala a i kui mana ki thopi lo wai le pathin jong am lo he ti the ite pathin chun alha cho hoi lo le aso ho cho mo koi lo cho chi GMF de evangelist ne ya ko na ki mu chu me orphan tampi hi sponsor ne ayong survive zo lo cho ki kha ji cho e ba GMF de hi ta san na survive bu chu me pathin ta san na ding jing bu chu me hi chu he chin tongo hi chi a condition ho a foundation hin he a pathin ho he ho hen na pathin a ki ta ho elo pathin hi hon amu wa thu ta he do zo ayang a ki thopi lo le pathin he na yong kan lo pia ngai lu na ta lo pi chula nangin jong gel tang alang khana nangin pathin hi nom sata holding na go na YouTube phunga na kituna elwai le opportunity de cha je SDA na join ni mai theina SDA adinga jo tam taung gi se opportunity hichina muding his lai ti opportunity api wa mi khu doctrina ite akai lu do he ka he kin jong nang jong hi chi opportunity hola nupsa na hola na chiang mai thei cho gen thei tho ma satango pathini ni bidinga na man cha da ding ei banga pathian ko na o chang hon wang na hi chi Matthew bung som lo gop som ni le li le som ni la nga chu hi chi dung su a chu chiu he hi chu GMF dia ang kamu chi ne nan sei ji le ATM a thila lengam su mang ding thu gi se na ti ke hi ATM viewer ho la ATM supporter ho wang khun ka ve ji le na diabol le setan na to ho chu pathenin alo na ji hellowa amo ve da na gyal tam zo cho ai ta thil ki dang zo hi diabol le setan na bolin patheni ni macha bol thei pon ti tabang khana ko lungel ni uta cho diabol le setan zo pathen sanga thil bol thei zo a ko uta khume na supporter ho iti na hilham aban ga ngai ki no te le Deuteronomy bung som ni le ko chang som ni le ko na pathin ki chen ta se thil akisel gu cheng si chu ipakayu pathina bo hi na apun do sa thil ho zong aman adan thuai hi chile khbwa hi abon cha e hon i bol lo theni diwa atun sot ya e hol i cha te diwa akoya hi chu hi chi pathin thu sun pa hi chi pathin chu thugu nei pa he chu hi chi thugu nei pa chun a thugu zo si a thu chi nga ya sut na e hol ki him na da tun sot na e ho ki him na da tun sot na he tai chu so le hi chi pathin thugu nei pa ma chu thugu poi mo acha hi chi pathin chun thugu zo si chu bible a sunei ta na tin na ele bible a bona am le thugu hi talo pi chula na thu se chu ki kaljap lo ham so pi ba pathenin thugu a koi zo si chu bible a ki sunei ta le iti le hung deng ham jong ki hen lo do ong wa noi le si na ami iti le ala dam jong ki hen lo do ong hi so chu iti da na thugu am na lai ham hi chu pathin bo ne he chula le pathenin thugu tam ta koi na lai ti lo di chi ga veo hi chi western scholar a ko na hi chi am ho su jidan ki tile am hon ala dano hi chi he o ti nak challenge sai le wang chun nang thuai tan na nang zo am ho sanga ching zo ki yel kit nei mai thei tan the phrase the secret things belong to the Lord means that there are some things only God knows. He is omniscient, omnipotent and omnipresent. He is also eternal. Psalm 90 na knows the future. Jeremiah bung som ni lako som lakhat and sees all things. Proverb bung som langa tangthum. Unlike God, humans are finite and limited in our knowledge. We cannot fully or completely know everything about God or His purpose. Ehon pathin thilgo noi aboni ni he thei poeti he. So the secret things that belong to the Lord are those things that only He knows as the creator and sustainer over all creation.
aban chu ga violet. However, the fact that the secret things belong to the Lord does not mean that humans cannot know anything about God. In fact, Deuteronomy 29:29 also speaks of things revealed. Pathin na phon do ti lo chu pathin a dang ho chu ki mo het lo he hi cho chu thugu am na lai he Bible a khu tam zo ki pilo he ti na he o achunga I se sim do na chu we can know a great deal about God who is and what he's doing because he has revealed himself to us through the word of his law. As Deuteronomy 29:29 says, though God is mysterious and certain secret things belong only to him. He has chosen to reveal himself to humanity through his word. More specifically, God has chosen to make himself known to us through his son, Jesus. God wants us to learn and know more about him as we live our lives. So even though people can never gain knowledge of the secret things that belong to the Lord, they do have access to what is clearly revealed in his words about who he is and how he wants them to live. Na Bible chang sim do achu nang ma man na he koi le ki got wanga chu na Western scholar ong nom lo pia thil tam ta ki sel gum na lai ti chu aman a phon do aman a hin phon do ti lo chu ai hon adang hoi he thei po ve ki chi ta sei chu ai ti a chu Bible changa na sima na sei te ki got wanga chu thil ki sel ho chu pakai I pathinu wa hin a ki phong do sa ho chu hi chi dan thu ho zo si hi I zui the na diwa ai ti adinga ei ho I chang ei ho I cha te wa ding he ki ti he o ki sel ho abona chu ki reveal lo ti na he a ki reveal ta le thugu hi ta lo ding he so pi pa ai chu I tiong nan se ham ai lo be khan nan se do ki gon a ban hi ga ngai ki no te na se thugu poimo ami te hi nga aphun ding ting le Bible ma man ki chen ta sei ki cho amos bong thum chang sigina di ta mongin pakai pachin ala cha thim nga ho hi nga phung do masalovin I matsa chilgu in abol ngai poi namwa henge kamu ve henge na sei dan chu na ele New Testament a hi thugu ki sei lo hi tam New Testament a hi pathenin thugu aphon lo tam aje chu New Testament a khu them gaw na mu kham New Testament a monga pathen di lo them gaw ho chum nan te New Testament a pathen so ho khu them gaw ki ti ta pon hla cha ki ti ta ye hi chi ele hi chi thugu chu na thugu lin ta cho hi chi Revelation elwa le John in thupon aji ho John jong su them gaw na ti tam na thu sei hi Old Testament na khat nan se a New Testament da na kan be ki go cho a New Testament na hi kui huam them gaw hin sei ma sao thita chu pathin na to ho chi thugu chu them gaw het ma sa te ding ha ya le New Testament ai question tam ta me na ele ama sapin Hebrew bung khat chang khat ani ga simote masang lai jin pathinin abungin got chomin them gaw ho kamin ipu teo ipa teo henga thu a seijin ichi ki ngayon bung ni tu lai ninununga hin achapan ei ho henga thu a seitai hichi achapa ta chu imazo si gawlwa tun ahitai chule thil sim zo si jong hi ama khutna asim sa hi kichin lo lai ham ele hi chu kichin lo le na luk bung kha chang som ni le gu ma pa sa som thum le git hichi hi Jesu pending kisei masa ati hin na kuya za ham them ga wadinga chu somni le go ma khoi sim le chuin alha gup na in pathina kon in Gabriel vantil chu Galilee ga ma khopi khat Nazareth ati wa chun kiti pei chula kui pen chu tam athem gaw Gabriel in tare ga phone long ele luk bung ni changgi le chang som le li chan chu ga ve ki note thuma kai chun kel ngoi ching hole vantil te bung ko na chun hi tin ki sune chuin veven pakai vantil khat akomowa ahung dingin chule pakai lo pi chu akim velu asalwa jing ta na hi chun amaho akicha tange jing na hi ele nang seidana chu chi kel ngoi ching hoyong chu thim gaw hidan tam na nang reasoning ilaw he o a New Testament na hi kuipin na thim gaw sa ki gon hamla ke ta pon na tua hi nang seidana chu ise le thim gaw bowa chu thugu ki pong ji dan hen ti cho na jon jong chu thim gaw khana na koi do adi dan ta cho alang khan in gelin thim gaw ki ngai cha na lai di le lagaw thing na to chu lo ti na hi to lo di ong lagaw thing hung ta chu la thim ma sanga thim gaw ho na ho pi za bana pa ga Yesu Krista ma ta nga wana kal to zo lagaw thing in pi to chu la Bible itina si momong ham ka ti so pi pa na si momong hina mo Bible o na thu sei ho hi ta san na zau ji lo cho ipiti ham kiniel kal na dile na GMF dia thila hi sa te na di thu na sei ji cho sol cha bung khat chang gi khun na ta san lo dan ham hitin ekisni
ama wang thagau thing na chunguwa ahung hlun teng le nang hon tha hat na nei dingu ahi chule nang ho Jerusalem azong Juda gam sung le Samaria gam sung chule leisit chung gam zo sia kolmang geya kathu het to sa na pandingo hi ati thagau thing na chunguwa ahung hlun teng le hi chi thagau thing chun thanei neu na pi cho so pi pa ki mo bol thei lo chume chule ne het ding khat chu thagau phalo ho hen na pathin thu go het lo pio van til ho ki san jong het lo pi pathini na sol ngal lo le na se abana chu na se in thagau phalo chu thim gaw na mangcha thagau phalo iti thim gaw ki mangcha dong thagau phalo ho chu pathin thu se ya hung hilo cho pathin thu se ki til gospel ki pana thu pa se ya hung hilo na mi him te asu gen the ki go na pathin cha te asu gen the ki go na chu pathinin an mana ama le ma hung ki phone sa cho na to ding ho chu an to phalo ho chu hi chu pathin tha na ki lang long pathin ma sangal thagau phalo ding zo lo cho bible ang ki mu chula aban ga vekin ote o bina sem ga ngai kin ote ding han lang izong le pathin ipi lai long chila sol kha thu go phun sa kha ngelo hoi la ya fundamental belief na kila da pathinin ade ide man sa hi ya su chila zo in sola ku ki te dinga pathinin chila pu cha in sol he na ti ham nang le ching khulam ki chip dan hen ai le lengte akhat na bung somni le ni ga simote adang jong hi pathinin thagau phalo aman cha na leng David le leng sol chungang chu inamu wai ta na adang jong he en la tu a hi chi leng te khat na bung somni le ni chang somni le ni hi ga simo te cha ni he thelo chuin pakain aza iti daninem ati chuin aman gaching ting athim gaw ho zo se kamachun zo se lhagawin ga pangingi ati chuin aman aza nang man na ga lhep ding chule zo jong na ga zo ding a hi ji chun gachin lang hi tabang chun ga bolta na ti hichi bible chang hina ahab leng pa hi pathinin a hin kho hi ala mang ala ki go ta cho ai tia ama thana ding kitile na ama thana dinga hi english power chu I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets kiti or lying spirit I het diu khat chu zo sei thagau phalo ta chu na hi chu van ti ho zo sei ki he khalo chu la van ti ho michael hoi lo le gabriel hon zo sei kha ner kha am bible danga chu na deceiving spirit kiti chu lagaw mil hem kiti cho pathenin hi cho mangcha kiti chula pathenin na de abol thei chulai chi bible chaung ki chi ta hila iti cheong na sim do kha lo hamle bible na sim wanga hi na het na hi ki chi zep lo ka sa cho so bi pa pathenin adei de man cha thi he nangin na ta san thelo le pathen chu almighty an he thelo di chu ne he ding khat chu he is omnipresent he is omnipotent na adei de bol thei chu thilo si ama sim sa chu time space matter and cmi le cho chu pi taw ai lo le ichi ahab leng pa su mang na dinga ichi pathin na to cho pathin chom be na ti ki ditam bible chu na sim tang james bung ni chang som lo ko ga vekin ote hi che zawa ka sei che ho nangman pathin khat se ame ti na ta sani na bol hoye thila hon jong ata sanui agina ki hot a hiwe thila hon jong ki hot a hiwe o anangin na ta san lo a hi le la ke hepon na ele first john bung li chang khal ni juga sim kin ote o ngai te ho nang hon lagaw ta po ta san hi un a hin ama ho chu pathina ko na hi a hi lo het to na dingin lagaw ho chu khol to in patep jiwin aji chu wanoi le se chunga them gaw hem tam ta aso do ta na hi chia hi nang hon pathin lagaw chu ne he dingo hi jesu christa chu ta sa hunga a hi ti zanoma lagaw chu pathina ko na hi nang gel da na chu khanin pathinin in sole he tia chu ki mo ta san da na gela apatip chu lagaw me a halhon chu me evangelist tenin anangin lagaw me chu ne he lo ja chu masanga yong chu to na po na nei ji da na e wanga event tenin lagaw me khu nangin na mu lo wanga lagaw phalo na mu chu amua physically yong amon na hi chu ana tho u chu ana sat dan chu pakai jesu christa minayong thilaho ani kisu gimji chula thilaho na ana ki noji chula thilaho ani kisu engji chula ele hi chi thilaho kisu eng na chu hi chi thilapa chu ipia thanu na hung jing ke aung ke hal sa jing ke dham gati hi chi lagaw phalo hung ki phong ho zo siong hi evangelist ten in hoi ta apati bone apati zawa chu athu se ho chu pathen lo pi na ki phun na chu hi chu iti dana chu thila thuwa chu nung na ti ham ele thila thuwa nung na ti le luk bung som chang som la se gi le som ni ga veote somla segi na chunche gi se chuin chu chi som segi ho chu ki pa ta in hung ki lewin pakai nang ma minin thel ho jong ka thu win anunge ati win hi ele thil ho jong ka thu anunge ti chu chi thal ho chun chi sei zui hoi al hep awai de nang sei dan chu hi chi chu point lin ta hi long bible hi di point ti dan ham le alang khan gi sei be be le hi chi som segi ho jong chu thil hon al hep ngol dana na gel dan hi ona
alang khana nang lagao mi lo chu lagao thu I tiong ni het dam sei ju ho thu sim jong na sim sima na het thelo pia aban ga chi chal kin ote lagao lu to to nang to cham to na ka te na to to a situation dum nu ri ai thu pura ga ki bor ji on cha mai le te to I ka u hi vet vai le ilung dong khon te ta political arena jong I vet vai le I machal be na thei de ta lo I ha gal mo mong sa ni tiwa jong le I machal be na thei de ki mo lo lungdan bana aki tu ta bang ding ai ba gal bai ta bang ding aki cham ta bang ding ai do ki phai wa chu na mian ma teo to na ki cham ni da hang se ai chi ki cham ni ho chu I khut chang lai ta wa chu sei le ki lom ta ai chu na mian ma teo na ka chu pha sa ding o na mian ma teo ka zo khup sa ding hat ya thu ni phun pha ta na ki cham ni wa ti ki na a ba dai pi sei ki da na ga te dan do ki na ga te ga min pha pha ding ta si no yung lấy ra ông cái tù mò dập dập nó mù cái phá chứ mấy lấy tê tao nắm cái sụt tù kiểu và mà cái tiền nó đỡ được tí sao cái a phai hi chi video hina anangin a video dir khuna selin video hi day 3 September 2025 ai o hi chi mi pi la hong se hin na ai wanga hi chi se hi namlam kai ho a chom bi an ho pi ne he hi chu de chu I se le September chat cho hi poi September masang pe ani ki se tai hi chi lai ta chu na go to ki buin hom lo pi a lam piang nom ta tu ningkum December chan chu lam piang nom ta ki chi le chu la nom tai le wa nom tai le chu la ana go nong I su boi kha lo pi wa hi chi hui lai ta situation dung zui na tiam chu le gal zo na ka pi e ti wa hi cha ko na jo mei le hung lu thelo pi chu la hinge a gal hi om na lai ka ko na o na za ta ka gya ki tium ki cho hi chu skip hi tang ka ko na o na za ta ka gya ka ko di ni he ti chu na nam pio bui ding he ti chu me Israel ho yong chu kanan gam kal hu de tia kumizat lu nong ong ki po do chu khat cha hing ta lo pi chu la a cha te tu tiong en chang ga lu chu la hi chu ei ho chu hung chu thei chu la pathin thu sei ho hi nangin na de dia na ke hilut tu ami situation dung zu ya alang khana atua jong hin nangin naga to ki boidin he elo le mun hui lai boiding ham chi situation dung ya na sei tel hin sei to ngo hui lai boi masa ipiti ding ham na so pi ule na ho na ngai long agam ho chi hin sei tang hui lai boi masa dam ike hung po do tawin hi chi gal len ta hum ding he I thi man saung na ti thei chula ne he ding kha chu May 2023 a jong chu anaki ma phone ta cho e wa kui ma chan I ayong na ti lo pi kin jong na gal pi ti ding chu ki niaw cha kana gel bo cho e ma ka kho ka weng ki hal ta chula mi tam ta ho le weng jong ki hal cho to na na ne yo wa na adang dang ho jong amang thai ding he chi kho chu ta pon te ti le to nup na na ne wa zam tho chula anam ma sei chu me hi cho jo si cho to na ne the lo bi chu me cho he to na ne hi tang alang khana tu in na go to hung ki boi le nang le ke yong I be thei chu me ai te choi pathin ko ma taw zo ding cho pathin in gali zo sa diu pathin ni ma pui diu tua nang situation dung zu ya May 2023 ayang chu a situation to ki bang lo be bi a ji chi lai ta chu na May li ho to a phat mo ke na chu e wa hi tin lung ge lo te tia ki hello pi lang khana ule naw ngai lu lo ku tham na mel si ta tai thi sang wa chu tu ayong ne he le ga ko do to ngo hui lai hi ding ham a galum ding he tia pathin ka ko na za ta ka ge wa ka ko diu ni he ti ei wanga tu pe na hinang man hui lai ta om ding ham ni he na le na mi na sa chu ki ko don isu to na nei hin to na nei ngam jong ai poe pathin ho ni ki sa lo na a ve la gao thu hung phunga thu gu lo pi ta hung phung dan a sunum ta pathin ho na ki sa lo nai le tu nai chi challenge si na pathin pau nan bor sa lo ne ai su ne dei di pa na ko ra thiu ne dei dia thu ni ki do thiu to a jong hi chi le tu la chi cha pong hung lum no hi I dei dia do thei pathin kan ko lu tai na ti ho ni lo na ti hon cho ai nộp ai đỏ theo lệ ai bồi nói nộp đỏ thì đang gặp bật thì anh buồn kết cho ya chu ka dei kan do de thu ki sei chu na za lo hei e lo wai le nang ma de an ki kham pathinin an gon ki ti cho pathin evangelist tenin pathin a ko la ki ti lo chu me pathin thil bol ding chu event tenin a dei dia bol thile pathin hi te lo ding chu I piong na sei jiam ka ti ki thol le pa alang khana bible a ko kui ni he nam pathin a dei dia bol the ita chu mi him khan pathin cho dei dia bol thila mi him pa cho chu pathin hi te lo di pathin in a dei phat le a hin sol ding nang zo chun na do no mal amuna na hung di chula sot pe pa sana ki ko chu me hung in lang hung tong in hung pho chinin ele tu a hi kan do den dil hung tong o tun jong thu phon phat le hung tang nan ma het sa na ve taw hi chi a hi so na pa na thu phon zo si jong hi evangelist pun special ta invite nan bol ji cho hung in lang hung pho chinin na le hung no da na ti ji chu me a hui lang chu thu nan he koi le jiam
pathin in agu ne he o pathin chu nang lekin athi china boli khujina boli ki ti thailo he nang leke chu ipi za nang long chu hi chu nan se ja pathin sang a lin zo anong ki gel kidam nge tul ha ding hi chan nga taute